Warla hadu gini gisingi ke bamenta ke jingata hilor ruput usam badan jingya kaja hapadeng kajela Meghalaya bat Asam kadang kluit bha. Kamtam ke jingya penbet put apadeng gini ki artili kajela ke badang sudap dang kendiat benai menta. Hakaba lami ke jingken tho naki babuan kiliang ya ke sorkar Meghalaya Democratic Alliance. Hendrai menta ke kenti we urang ba ula penmi senon nakakot halor ki jing tho yo put usam jong kajela Meghalaya. Nadu balayo la kajong kajela ke Bapura. Haka pratarik menta unailur arhajar arpuar la pelat pat ba ekakot ke bala tho bat penmi da uwe ni kenong pathai kubor ubala kamrang ba akne kakam uba starving jof langpen pada akasiet ubalong ru utrai jong kala pathai kubor leng ba ke internet ke bala ai kerteng SP News Agency ya kene kakot ke bala ai kerteng Meghalaya boundary ke bala pensyong nong rem ki jing shisha kat kum ke North Eastern Areas Reorganization Act syajar kandai sepanyo puwe. Laplat patba do senior advocate jong Meghalaya High Court uba VJK kenta ubelalong kongsan. Ha ka jingelang ke belalong Hasilong Press Club. Rengkat ka jingdan lang Presiden ke Meghalaya Editors and Publishers Association uba M Shabong, u Presiden ke Shillong Press Club uba David O Lat Plang mat kiwe de ke belasha kot ngobha. Ha bakran mat phang halor kene kakot. Uniu nong tho uba starving jof langpen pada akasiet ula batai lengkot bakadika kot kebalas pensyong nong rem ya gijing shisha halor put usam jong kejela Meghalaya kat kum gijing tho ki badan ha ka North Eastern Areas Reorganization Act syajar kendai sepanyo puwe bat ban lum thup ya kini gijing tip bagi gijing shisha kala simpor bon snem ha ka jing ya lenti jong kum unong tho kubor. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.